kei senya I haina te wahine rerehua o te ati haunui a Pāpārangi e whakakanohi ana I a Aotearoa ki te whakataitai rerehua o te ao ara a Miss World. Hei tā ngā rangahaua Hania Douglas e kōkiri whakamuana te kai whakataki no whakaata Māori I roto I te whakataitai rangatira nei. Kei te piki tonu tā tātou tapairu rerehua a Jess Tyson I ngā taumata o te whakataitai wahine rerehua o te ao. Yes, definitely. I feel so happy to make top 30. Ka tohua te toru te kautoa, maroto mai I etahi whakataitai kōkiri ha kinakina, pūkenga, uiwi me etahi atu. Ka tohua rānei e ngā kaiwhakawā. Ko Tyson te tahi I Waimarie I te whakataitai kōkiri rerehua whai pūkenga. Coming second in Beauty with a Purpose was the highlight of this trip for me. It is a reason why I'm here and I'm so proud that my project has reached so many different people around the world. E tika ana te ki e harai ai te wahine rerehua noa. I nā te whakahirahira o te kaupapa e kawe nei ia ki te ao. Ko tana pakanga ki ngā taniwha taitō kai tamariki. I nā hoki kua tūtaki Kia Tyson ki taua taniwha. Being able to, I guess, start my project brave and show that I have healed from this experience and that I have gone on to help others who have been affected is so rewarding. He oi anō, e koa ana ia ki te whakakanohi I Aotearoa ki te ao. I especially feel so proud for everyone back home that New Zealand will be in the final show. Hei te rāhoroi nei, tūai ngā whiringa toa, a pai tū pai hinga, ka auraki mai ta tātou tapairu rerehua ki te kāinga. Hania Douglas, Te Karere.